Ko e Teunga Island Creation ko ia o e mesa pai masani ke fiafini o ku ngao hia pia mei he whau. Aia o ku sia ki e kupenga o whatatau ia pia moi taha ngahi mau anga mo ui aho mau ngahi tukui motu pia mei o seni. Ko hono i, ko e kato, pia mo hono helu, o sia ko toa pe ia pia mei he whau. Ko e kahoa, ko e vesa pia moi hau, o ku ngao hia pia mei he fo ipako, pia moia na e toktaki pe o lano, pia whakatatau ke alaha, aia ko e taipe ia o e mamahi i mea, ko e matai kolo aia si o kumotu o whaanga ko haapai. Ko e sisi o e kakei o ki whinmotu ani, ko e pako pe moia. Aia na e whamomoa, pe a toki a mohi o vilohi whakahaapai, pe a kune tala ai uhinga pe a mohoku whaunga. Io o ku ngao hi kotoa pe eni pe me ngahi koloa whakaina tula. Aia, kua wha koloa aki kita pe a mohoku kai ngā me ha apai masani kotoa. Paspasi mai contestant number 4, Miss Hapai Masani, Miss Andy Liliana Olier. Ladies and gentlemen, distinguished guests, our next contestant to grace the stage.